gikeno giaku heagwo ni mutumia ati riria mutumia waku akwenda wega kana riria muthuri waku akwenda wega niguo kugia gikeno ni kugo onawe wina thina munene muno Angìkorwo uneanite thayu na gikeno he mundu na that is very common tukithie tukihika ri twahikaga gu complete nona riu tukineana indo ciothe gikeno giakwa thayu wakwa koguo riria athie njari gikeno gigathie thayu gekatia riu woe gikeno kiu na thayu waku wambie kumatha o muthenya ati thayu waku ti dependent na mundu gikeno giaku tu dependent wambie gwiciria atiriri niki gikuheaga gikeno niki gigukenagia ni haworire tondu utari nake ri taru ni gitawatano kani kwa Rebeki nditiguo Yes. ni kwa Rebeki Yeah, sure. koguo ri tiwe alpha na omega wa muturire ukuigwa riu andu makijita feminist